Tigasat. Napalabas, gapo iti panangala da Angeli kan Ariela iti cellphone ni Lovely, nakuna ti baket anasaysaya at no pumanaw laengan iti mansyon. Ngem nakapanunot metlaeng daytoy, nagbuteng nga amangan noong tan ni Panyang no aramidan na ti kasta. Inay-aymat ni Monray ti bagina, gapo iti trato manen dagiti aginaken kuana. Iti may sangal daw, imawag ni Anaya iti cellphone ni Monray. Pinagsarita ni Ariela ida, ngem binilin ti baket, asaan niya agsao ni Monray iti kontraken kuana. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Tigasat. Yagmonday ta. In-cancel mo ti awag ni Anaya, mama? Awanan ba inday jay anobyam? Kunamutlan kalainganan nga agsasao? Ha, anyat pangipagpagarupan na kada kami akabalay mo. Dakos kami at tao. Kasta ka di, ha? Mama? Ha! Jak kayat day jay ababai para ken ka, Monray. Iso asinaamon. Ha? Saan nakasken ko na ti kayat ko, ama ikamang iti pamilya tayo. Saan na? Diyak ka ba lang ti may sina iti ayayatak, mama? Sabali ti gagam day jay ababai ken ka. Tilakit di kinabaknang mo. Anak ti mamirmiraot day jay. Wala. Saan, mama? At da napintas at trabaho ni Di Anaya. mon ikalintagan day jay babae mon re. Patsak anaamuan nan asikat agtawid iti kinabaknang ko. Iso akumpet launay kan ka. Ha! Masiguradok arupat kwarta day jay a babae. Nagbitot kayo iti dayta nga atapyo, mama. Sana rupat kwarta ni Anaya. Rupat kwarta day jay. Mamirmiraot tinagtaudan na a pamilya. Iso arupat kwarta day jay. Kwarta laeng ti kamat na ken kamonre. Naawatam. Bili ba ka talaga iti kinasirib mo, Ariela? Ammom tar aramidam. Masapul nga aramatag ti kinasirib ko iti daytoy agundaway, Roko. Tapno saan amadlaw a maululpitan ni Monre dito'y mansyon. Kas jay laeng ti remedy. Isungaro da bilibak ken ka, Ariela. Nasirib ka no may papanan iti kakastabanan. Nasursurok matlakan kadagita, sweetie pie. Nasirsirib ka. Saan matkit si Kamat? Ariela, sweetie pie, napagawanak ka din. Ha? Sorry manen, ha? Pangaasim, di mon ipalagip tinapalabas. Agkupit laeng ti barukong ko amang lagip iti nakitak. Nakita dagiti dua amatak, ti pananglipot mo kanyak, Roko. Ala. Di tan lagi pun tinapalabas, sweetie pie. Sorry, Gwen. Promise, saanen amaulit dayjay. Nanalabli, sandak a palubusan a rumorda, mama. Ay, uray siyak baraw. Agpada tamunray. Sandak met apalubusan armuar. Isuda ka nun ti makaammo agumatang iti kasapulan tayo dito mansyawn. Kay kayat kumitin Kay supay at trabaho day tagpalingkay. Ay, nagregat tupay ti makipalingkay. Makabanaw. Ngam kayat ko ti rumwar, nana. Ay, pasensyakan mo ray baraw. Paglibasin ka kumamanahin ngam kas makita mag. Nakapadyak tigay. Uwan nga rod. Apay nga kastoy mutan. Basta, no dadakas nga aramidan dakan ka.
ibagam kanya kwag. Dangdang randa ka kaday. Saan matkit di, ngam kanayon dak alayatan, kun bugkawan, ung tandak akanayon, uray awan mati madingar aramidak, ung tandak latta, Anya, agpadatan da. Uray siya, pasig abukaw ti pamay anda makisarita Nanalabang! Ah, Monray! Sa ginutayan nyo! ay na, kasi ita, agbugkaw da manan. Nanalabang! Pasig na inriyaw ti pamay anda makisarita. Monray! umay kan nana, mapanta itayan ni manang Anjili, tani, akong ungot manan. Anyat pagsarsaritaan nyo? Apay adi kay makapagsina? Kasla nagsilpo dagiti bagis yo adwa. Monray! Nanalabang! Nanya ka diti iparamid mo, Ma'am Angelay. Nalpas may dagiti trabaho may. Di sumapol kay taramidam? Saan kat aday tag chis-chismes tar aramidan nyo? Ala, mapan kay di kusina nanalabang. Agsina kayo. Un, ma'am. Oh! Anya pa tar aramidam ngay? Mapan kan Di kagbat tider dita. Un, ma'am. Si kamot Monray, ingkamot sumapol iti aramidam. Di kag senyorito ditoy, tanatangkan tumat lang ti ulom. No natulnog ka kumakada kami ka ni mami, saan ka kumaamaululpita na kastoy? Saan ka kumaamamanmandaran? Manang Anjili, awan mati madingar aramidak, ngam apayan na uyong kayo manin kanyak, Wan tasukir ka. ha? Awan dengdenggang kada kami ka ni mami. Sukir ka nga anak. Saan mat manang? Oh, no talaga matla saan ka sukir. Tong palam nga rod ti kayat mi ka ni mami. Ti panangila ko tayon iti sanikwa tayo. Tapno iti... Manjak, manang? Ay no! Ay no! Ka nga talaga, Monray! Ha? Gapoy ti day tak kinasukir mo. Pag sinanda kayon iti girlfriend mo. Urayan niya ti bagbagayo. Jak to sinaan ni Anaya, manang. Ha? Di ko nam! Ngam daytoy ti may pasigurado kan ka. Agsina kayon to itinobyam. Oh, Anaya. Naimbag mo na nakaumay ka ita. Un, Flora. Tamabori nga ijibalay. Iso nga imaya. Ay, one man. Ado dagiti fans mo amang damdamag kan ka ditoy. Nagtal na ka man. Anya ang fans nga ibagbagam man. Kat talaga mat. Ado ti mailiw iti boses mo. Iso anasaya at matay may ka, friend. Buko daman tagkanta ita. Italaang manan nga imay ka. Anya. Sika talaga. If I sing you a love song, will you always remember? Makapamisa talaga ti boses di tagayam ko. On lonely nights Nakadkadlaw nga in love day tagayam ko. when I'm not Talab song manan ti kankantaan na. I sing Tinasayaat. Kasaritak to ni Anaya naman damdama. Palutputak man anaimbag. No kumusta matan ti love life na. No kumustadan ka ni Monray. much I care. Ay, awan pa'y nga taplano dahangag kalaysa. Love songs last longer than lovers often do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you, but lovers often do. So baby, I'm afraid it could happen to me and you. If I see Ay na, parikot ay adayta. Umadanin, Flora. Talaga? Agkasar kayan ka ni Monray, friend? Kaano? Namat, yung matadagos dayto. Sika talaga. Luk-lukwen nakmanan na. Umadani mo't atalagan. Yung awan pa'y pet sana. No kasta?
Nagsasaritaan yung di may papan iti kasaryo? Saan pa'y? Ngam basta. Marikrik na, umadanin. Kit agsagana ka, Tas si kanto ti maid of honor ko. Ala, Saganaam day ta, ha? wow! Nagsaya at magtan no kastangag paiso. Ay na, ure di mo ibaga, nabayagan na nakasagana ak, anaya. Iso nga urayak no kaano dayta. Basta umadanin. Dumteng po. Maklaat kanto natan, friend. Nanalabang, nakaturo ganda mama kan manang Anjali. Rumarta, Ha? Pag naantang ay, kat nakapadlak mo tigay. umuli ta Ay na, mabutang akbaraw. Maong tanta munray, ay di kagararamay. Ag tinulong ta, tapno makarwarta dito yung mansyon. Basta, mabutang ak. No, di mo kayat, saklangan. Basta tulungan nak nanalabli. Kayat ko makita ni Anaya. Mailiw ako ni Tinubiak. Ngamunray. Please, tulungan nak ko ma. Uray saklang ti aglibas. Basta tulungan nak. Kabalak ti umuli iti gate. Sige. Mabiit lang nga. Tamangalak iti pagtuunam. Ay na, nakabutbutang matday ito yung aramitin tamon, ray. Angam ala, tulungan ka ba raw? Iba kam tungarod kadamalyong ti mapaspasamak dito, ya. Uwan, nanalabli. Asido day ta nga istorbo aya. Mami, agling kayo. Lukatan nyo daytoy. Mami! Mabitlaeng. Umayon. Disturbo kamat iti pannaturog, Anjali. Apay aya, Ni Monray, mami. Rimwar. anya. Kasano anakarwar, kat nakapadlak mat ti gate? Tsaka mo ngam ko na ni Nanalabang, imuli ka no iti gate. Anya, binuya na nga imuli iti gate? Oh, ayan day jay alabang, kasaritak man. Binuyam nga imuli iti gate day jay amon ray, labang. Ay, madam. Di mo inanawa. Ay, madam. Ha! Awan pa'y amomat labang. Awan sirbim ababaunan. Kunyeta ka. Ay, aguli ba kakitan? Bayak ngagsausaw. Ang agsagan Unay aklaan. kalakit. Kano kabilin Na. Ay, sangga kadakaos. Oh! Ha! Awan pa'y limpyo kada kayo. Wisit kit diti kastoy. Mami, rumor tayo. Intayo sa puno ni Monray. Sige. Si Kantiag maneho. Taamangad numaydong parko tilugan. Gapo iti nakaru apungtot ko. Oh, Uray si ka Nanalabang. Agrobot ka, ta sumurot ka kada kami. Ha? Pati siyak, ma'am? Wan! Tulang kaya. Rumor tayo, ta tumulong ka mang sapol ka ni Monray. Gusto day to yan anagatang ko. Agawid akon. Tapno makaluto ak ama sa paita. Anaya? Ni Monray day chay. Monray! Anaya? Monray, kumusta kan? Sa di na tinagapuam. Kan aping ita ka lang ngagpakita. Anaya? Ano ti istoryakan ka? Ay, sige, umay ka. Mangbirok ta iti mabalinta pagsaritaan. Umay kan. isardeng mo ti kotse, Anjali. Ni Monray jay magmagna iti igid ti kalsada. Ha? Ni, wan nga paiso Ala, agbantay ka dito ilugan na nalabli. Da kami lang ti umasidag ka ni Monray. Un, ma'am! Ijay abanda mo, Ray. Ijay ti papananta restaurant. Uwan, Anaya? Monray. Damama kan manang Anjali? Mabit laang, Monray. Manang Anjali, mama, isugayam ni Anaya, ti girlfriend ko. Agawid tayo, Wan. Alan, umay kan, ta mga no maisagmak ka. Ang mga no dadakas ang mapasamak kan ka di tiruar.
Sa anak kumapay nga agawid, mama. Manang, agkuyog kami pa itinubyak. Monre, iho. Please, saan kumamat anatangkan ti ulom? Miss, yawid min ti kabsat ko, Baliwan yung tulangan ti agkuyog. Uwan, ma'am. Monre, agawid ka pa lang, ha? Baliwan tanto ti agkuyog, okay? Anaya. Alan, please. Diyak kaya't asukiram da mamakin manang mo. Kuang amin, anaya. Umay kakit din. Umay kanwan. Mapantayon. Iho. Anlay ko. Apay nga indurunak ngay, mama. Dinak awagan iti mama. Tamadormenakan ka. Samsamantong kalangarudan. Natangkan pa iti ulom. Manipod ita. Saan kan ang makarwar dito mansyon? Tapno maaday wamon dayjay arupat kwarta. Sa pulenak ni anaya. Ay ayatanak. Kun ay ayatakmat ni anaya. Ni Angeli, ti maibagay kan ka. Saan kat adayjay a babae? Agkasar kayo kan ni Angeli. Anya? Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liway na dinggan tituloy tinobela tayo anapauluan. Di Gasat. Di Gasat. Napalabas, imbaga ni Angeli kini Monray asinaanan ni Anaya, tasaan da ang pabor itinobya na. Ngam na ko na ti baro adinan tumaarami ti mangisina iti girlfriend na. Kabayatan na, bayat ti pannaturog dagiti agina nga Angeli kan Ariela, ginundawayan ni Monray ti naglibas iti mansyon. Saan ko maapalubusan ni Lovely, ngam nagpilit ti baro. Iso anaongtan manen ti baget. Iti daytamot la agundaway, sinapolda ni Monray, ket nakita da ti panagkuyog da kini Anaya. Inyawid da nga rod daytoy, ket apaman asing mangput da iti mansyon, kasta unay apungtot ni Ariela kini Monray. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Di Gasat. Samsamantong kalangarudan, natangkan pa iti ulom. Manipod ita. Saan kan ang makarwar dito mansyon? Tapno madaywa dayja arupat kwarta. Sa pulenak ni anaya. Ay ayatanak. Kun ay ayatakmat ni anaya. Ni Angeli ti maibagay kan ka. Saan kat adayjay a babae? Agkasar kayo kan ni Angeli. Anya? Anya matanda ito nga ibagbagayo, mama. Agkabsat kami kinimanang Angeli. Nga maapay apagasawaan da kami. Saan kayo nga agkabsat kan ni Angeli? Taagduma ti amayo. Una, ngam si kalaang mati nami. Agmay-may sa ka nga inami. Basta no anya ti imbagak. Isu nga rod ti masurot, Monray. Awanen ti adupay asao. Naawatam? Mama, Mami, anya ka din daytang ibagbagayo. Yaks! Kadiri! Manjak! Angeli, iha. Daytoy langan tinatda pamuspusan. Tapno mapanmetla kadata ti kinabaknang. Mami, Siyempre, no nagkasar kayon ken ni Monray, dakkel ton ti karbangam iti tawidan na akinabaknang. Si kanto ti mairanod, ta siyempre, agasawa kayon ton ken ni Monray. Mami, please. Jak kayat. Anya kay kadi. Awan ka din ti sabali a pamuspusan. Awanen ti mapanunot ko, Angeli. Day talaangan tinatda a pamuspusan.
Kalakaanan apamuspusan dayta. Mami, Agpakpakaasiak, iha. Makiko-operate ka kuma. Please. Mami. Please. Kasya na kuma, iha. Mabagtitak no saan adata ti papanan ti kinabaknang. Anya kay matan, Mami. Please. Agpakpakaasiak, Angeli, iha. Pagsaya atam ti pampanunutak. Saan amabalin sa bali ti mairanod iti kinabaknang atawidan ni Monrey? Angeli, iha. Husto lang tinapanunot ni Mami Mawagas. Panunutam ko matimasakbayam, Angeli. Mabalin ka di, Mang Rocco. Saan ka makibibiyang iti daytoy? Taawan ti pakibiyangam kada kami ka ni Mami. Di mo sawan ti kasta, Angeli. Tanawan ti pasat ko iti biyag mo. No dinak ingkab kabilangan amay kadwa nga amam. Dakkel ti pasat ko iti inam. Ay, awan bibiyang ko kadagita nga ibagbagam. Umanugot ka nga minan iti ibagbaga ni Mami Mia. Si Kateromba nga mairanod iti kinabaknang. Saan kat ati nobya ni Monray? Naglaingdan, naisuda ti mairanod iti tawidan ni Monray. Manjak nga rod. Madurmanak iti dayjay amon Ray. Ti panunutam kat ti kinabaknang. Saan ani Monray? Ha? Alahan, Angeli. Umanugot ka, tapno malpasan ti amin. Kunak tumot ngamin kan kaanaya anak kaw ay nawaw. Ingrata dagijay nga gina. Agasum tayo tangaramid da. Iparupa da talaga ti kinabastos da ay nawaw. Ala, baybay antayon, tata. Saan kumatkit di nga idaldal ti bagik iti pamilyada? Ay nawaw. Anyat pagkitkitandakin ka, nice. Gaputa marigri kataklaeng anag taodam, tagibasitan dakan ay nawaw. Tatang, awan ti madi nga inaramid da kanyak. Inignor da lang ti panangyam amo ni Monre kanyak kadakwada. Kasla saan dak anak kita. Kasla awan nakita da. Kastamot lang ti kahit asawan tinaramid da anak kaw ay nawaw. Inisnab da ka, tati amuda, rupat kwarta ka. Tatang, Ay, mahay blada ka nakaw. Ay, nawaw. Tamo da siguro, kukwartahan ni Monre. Ngamen, aramid da. Ipada da ti bagida iti sa balay. Takas da ngamen, rupat kwartada. Ay, nawaw. ala, huston tatang. Taamangan nung umatuman ng ti presyon ti darayo. Masurunak lang ngamen, anak kaw ay nawaw. Isuda ti rupat kwarta. Heh. Ita, tanaamuandaan ni Monre tagtawid iti kinabak ng Dede Sir Luis itaw. Sa daala-alain ni Monre iti pudirda. Di agdadata nga isuda ti rupat kwarta ay nawaw. Huston tatang. Ay, Tinapatag. Saan da pagaramidan iti dakas ni Monre? Baybay antayo idan, tatang. Oh, adda trabaho mintun bigat. Saan? Adda, Flora. Ngam sa anak nga umayak kanta. Umayak lang palabas iti oras ditoy. Agawid akmat lano madamdaman. Ha? Apay? Adda ka di parikot? Flora, Oh. Apay? Iba kang paano anya ti parikot mo, friend? may papanday kay kini Monre. Ha? Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan, iti nobyo? Awan matkit di. Ngam ti pamilya na ti parikot. Anya? Panagkunak. Dakkel alapad ti pamilya ni Monre iti ayan-ayat mi, Flora. Ah, ti ka di may papan iti nyawag mo kanya kidi kalman? Ti panangisnab ti ina kan kabsat ni Monre kan ka, iti nyam amuna ka? Wan, Flora. Nadlaw ko asa andak akayat para kini Monre. Ay, apay, imbagada ka di amismo kan ka? Indiretsada sa anda ka akayat, para kan kwa na? Saan matkit di? Ngam marik namat.
No welcome ka iti may sa pamilya mo na saan. Saan ka di? Oh, sa bagay. Iso ang mariribukan ak, friend. Diyak maliklikan kag danan. Tama nga numapukaw ko ni Monre. Banag ajak kayat ang mapasama. Diyak kabailan, Flora. Ala, urayan tan ati sumarong nga mapasamak. No bilang man, kastangag pa iso ti mapasamak. Anya nga rod. Narikat mat ano si kalaan ti mangilablaban iti ayan-ayat yo. Takas di mat nga rod ti sitwasyon ni Monre. Uwan nga ron. Nagsakit ang panunutan, Flora. Ngam na bilang kasta. Ikarigatak tunga awatan. Husdaon mo, Ray. Di ka nagsangit ba raw? Nanalabli. Diyak amo ti panunutak. Nuapay akas jay matanti bagbagan ni mama kanyak. Uwan nga ron. Ay, uray siya. Jakmat amo ti panunutak mo, Ray. Tauray siya. Jakmat matukod a panunutan ba raw? Ay, makulkulaapan san ti panunot ni mamam. Agkabsat kayo kin ni Ma'am Angelay ng pagasawaan na kayaw? At dayamot kasta? Nagduma ti amayaw, may samot ti inayaw. Iso nga agkabsat kayo laktaa. Diyak kaya ti bagbagan ni mama. Nanalabli. Isong aglibasak manen. Ala ka, delikado ba raw? Ay saanan, di kan pumanawan, maungtan taado ha. Nanalabli. Sa bagay, sanda kayo abasta kasarang, tagkabsat kayo ka nga raw. Iso adi ka unay agpampanunaw tuwan, tapno saan ka ama istrais. Wala na. Ngamjak marami ti bagbagada. Sinaak ka nun yan, Aya. Jak kabalan, nanalabli. Baraw, Kaya't ko makasaritan ni Anaya. Ngam kasano ang makasaritak. ala, sana balay, kay aywak to ni madam, taala ti silipon kaw. Isuntaw ti usarin ta amangawag kini anaya, wal. Sa bagay, at damat kit di punto ni Mami iti napanunot na awagas. Husto ni Mami. Siya ti agnumar iti kinabaknang ni Monre no nagkalay sa kamin. Ay, itorturad kun san ti makikalay sa ni Monre. Makaparog ita panunutan. Ipagpagapuklaangan iti kinabaknang atawidan ni Monre. Angeli, iha. Mami, Madlaw, anaunag ti pampanunutam. pampanunutak ti singasing yu kanyak, Mami. Ti panagkalay sayo kan ni Monre. Uwan, Mami. Uwanya. Umanugot ka ka din iti dayta asing-asing ko. Pampanunutak nga rod, Mami. Napintas ti wagas yo. Iso na laang ta. Ay, kasladyak mairusok ti makikalay sa iti kaskan ni Monre. Kasladyak ma-imagine na panunutan, Mami. May sa nga ubing-ubing ti mangyaltar kanyak. Anya ko ma. Kababain, Mami. Mabainak. Angeli, saan tayo mat nga iparang ti kasaryo? Ag-secret wedding kayo. Ha? Kastala ang dayta, Angeli. Ti importante. Adda kontrata wenno certificate ti kasaryo. Anya tamom. Amangan numabalo kamatla adagos. Ha? Di si kanto ti mairanod iti tawidan ni Monre. Anya? Di mo ammo ti biyag, Angeli. Saan na mapupuutan ti ipapatay ti maysa at tao? Mami. Iso nga umanugot kan.
Tapno malpasan ti amin. Tapno awanan ti parikot tayo. Iha. Oy, Monray. Hoy, kasarsarita ka. Sumango ka man kanyak. Apay ka di, Manang Anjali. Di nakawagan iti manang. Manipod ita. Angeli kunamlatan kanyak. Ha? Apay nga Manang? Basta Angeli kunamlatan kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Saan Dakkel ti respeto ken ka. Tain inauna ka ngem iti siyak, Manang Anjali. Basta Angeli kunamlatan kanyak. Di ka kadi makauawat, Monray? Iti mabiit. Pagkasaran natan ni Mami. Saan? Jak kayat Manang? Mayat ka man wenno saan. Awanan ti maaramidam. Basta, kasta ti kayat ni Mami ang mapasamak. No sano akayat, ad-ada payajak kayat. Ngam gapota sa anak asukir nga anak. Gapota natulnogak ka ni Mami. Agtong palak iti kayat na. Agkabsat ta. Sana mabalin ti ibagbaga ni Mama. Saan tangag kabsat, Monray? Iso ang mabalin ti ibagbaga ni Mami. Ha? Ulitek, saan ta nga agkabsat? Iso nga agkasarta. Anak ko, makapadanag matikas to ay nawaw. Saan man na sungsung-batan ni Monray ti cellphone na. Wan nga rin tatang. Ni Nana Lovely ti awagan nyo. Jakmat nga rod makontak ti cellphone na, anak ko. Out of coverage might ay nawaw. Ti landline da ijay mansyon. Amuyo ka di tatang. Awanain, pinaikat ni Madam Ariela ay nawaw. Anya, Ang imbay am tamapanak lang ni Jimansyaw na ay nawaw. kabailan nyo ti magna tatang. Kabaylag matbasita ay nawaw. Ay kat ikarigatak basta nakitaan jaw awir kaw. Inakumustaan ay nawaw. O anya Monray. Kumusta ti dandan ni nagkalaysa? Sa anak ngagkasar, Mang Roko. Di mo tagkasar kayon ka ni Angeli iti mabiit. Saan? Jak umanugot, Mang Roko. Ay na Monray, awanan ti maramidam. Di kan makapagkadkad. Nagasad kakit di takas ka ni Angeli ta agbalintong asawam. Napintas, ken sexy pay. Di mo kaya tikas kan kuana. Jak ngarod kayat. Apay ay apilitan dak. Da, San mo't amabalin ngagkasar ti agkabsat. neta, apay nga rod ngay, Monray. Apay nga ung tanak. Anya ti basol ko ngay. Ibagbagak lang matimbaga ni mamim kanya ka. Basta, manjak. Manjak no kunak, manjak. Ditakan. Tatamalyong! Tatamalyong! Ay nawaw. Monray barok. Anyat na pasamakan ka. Apay dara-dara ti kawas maw. Kaya't nakapatayin, Tatamalyong! Anya! Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Di Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.